Novich khona ke utape lapha ke eyintini emuhle ngempela lapha ke ufaka u35 umlondi Mncwango odlala ke left back imbukeli benayo siyanda Xulu bafana abancane lapha basuka yona ke DDC eyayo ke lapha ke imbukeli ke yona ke lapha ke iTS Galaxy phambili khona ke Sedwin George benayo lapha ke uVictor Litswalo wabili basuka lapha ke kuyena ke uMamkhize iRoyal AM ngaba masanda wana ke eyintini ke yona ke Ronan Williams khona ke lapha ke umdunyela ngapha ke ku right back ngoba ke akekho lapha yena ke mbukeli uMudawu unamalo card ke amane ku midfield muhle ayende lapha ku midfield benapha ke Tebza Ncwana kanti ke uLuthako phethe ke left muhle ku midfield futhi ke khona lapha ke phambili empeleni uBrian Leone umfana ke oshanga impela ke amagoli lapha yena ke uLeone una 13 goals ke fika la ke Sundowns kanti ke namhlanje ke una 24 sibike uNompepe yena ke lapha ke uChabani suka lahlangana ke ibhola ke mbukeli la eMbombela Stadium mhlawumbe khona abanye ababonayo ke mbukeli babhekile mhlawumbe wena bangathi ke badle lapha ke umhlanganiso Mbunjana wenzani Mbunjana basebenza Tape Ira ukhethwa ngempela ke lapha yena ke Mbunjana mbukeli ake silibheke le bhola nje ubona ke lapha ke yena ke Mbunjana azange bakhulume lapha ke emuva kodwa sebenza ke uTape Ira kanti ke amabhakaniya azoba nemidlalo ke emibili nje badlala lapha nayo ke iDurban City sibonala ke ibhola sekuphansi iduku kodwa kuthiwa sokhona offside lapha ngiyafisa ukubona ke le offside ebedlala ke Sundowns lapha iduku ke la le bhola mbukeli hayi offside ngempela ujaje kahle uLithako i-offside ngempela ke mbukeli mhlawumbe ke uzozibuza ke ukuthi awumuntu kanje asibheke lapha ke manje ke uMathambi uyaphambili ngejubana uMathambi kuyethinazi uMathambi kuyethinazi sala phansi Nompepe lapha penalty uthi penalty wathi uNompepe uChabani penalty njengoba ke uMathambi ungena phambili ngendoda hayi penalty le uMathambi uhlakaniphile ungena lapha yena la kuyena umdunyela hayi penalty le ungakhala nje mhlambe wena ngoba ke ukhala kwabela one goalkeeper ke eyaseningizimu Afrika Litswalo Lashe Umzondota TS Galaxy 1 Mamelodi Sundowns not awuphuphi imbukeli nyazi sokuswile njengoba ke uMahlambi lapha hayi lapha safaka unyawo samthinti ke lapha unayi support umdunyele yakhe lapha ke uJohannes Myeke awuzo njengoba ngisathi ke uLitswalo ipenalty make esha ubheke ushaka mntana kanjani ipenalty bafuna ukubukela ibhola kodwa banama amathikiti futhi bafuna ukuthi bahlale lapha ke eMasuthi sibonela ke Thomas again siya case 1 yenzekani ke TS Galaxy Sedwin George uyashaya Lashe washo umntwandoda engathi awusashi manje uyangonga ungadlali lelo viki yadlala iSundowns so yena sicalile ke namhla ke sana ke pass hey wasebenza goalkeeper ngabe isikolo sokuyi-2-2 manje Kigen Evans hayi ngabe bafaka ipressure lapha bayazithambisa nabo fana bayafaka bayalwini ibhola sathi bayazithambisa Litswalo uyaphasa ke Litswalo ake sibheke manje lapha bafuna igoli lesithathu manje lapha ke uzama ukushaya kude Moses uzama ukushaya hey engazolala ngadliwe lapha manje ke eMamelodi hayi nayo namaphutha kulamalanga ke Tebza Ncwana ake sibheke ke yona ke TS Galaxy hey lapho kube mhlawumbe ke ukalibuyisa phakathi bezolithola lapha ke libeke phakathi lapha yena ke uSedwin singaka ekhefini amaSundowns weliphakamisa nayingozi sisebenza ke emuva lapha yena ke uMncwango oke beliphakamise lapha Luthako elivima futhi lapha ke uMncwango shaya isithende ke Tebza Ncwana uthola ngapha ke uSantos ushaya kunalithuba ayabuya amaSundowns elithe ibhola mbukeli njengobona ke lapha ke eyaphasa yakhe lapha ke uLithako bhola elihethe ngapha ke Mncwango yalibuza ke Tebza Ncwana ngesidumbu Santos bhola eliphakamisa walibeka phakathi lapha yena ke Leon elingofela phakathi ngekhanda ushaya igoli lakhe lesishaka lelunye ngela lapha ke iBetway Premiership kodwa ke manje nethemba ke iSundowns izobuya ke kulomdlalo shaya cross nayo futhi enye ingozi ke Tinas bashaya ke stand Leon bemvimba ke Leon
wathi-ke uNompempe penalty aziyabuya wathi uNompempe penalty. Ake sibheke le bhola ke mbukeli ushaya isithende uLeon ihandball lapha kuyena ke uMvelase uyazethemba kumfana ke waseColombia ufuna ishaya igoli lakhe eleshumi. Leon no shot mabili ngapha mabili ngale TS Galaxy 2 Mamelodi Sundowns 2 uLeon kuhamba kanjani mlandeli wayo uMasanda 1 sibheke ibhola manje lapha ke belifaka elibhola ngekhanda goal kick njengoba kusheshwa ke lapha ke Maduna bakufuza ngabe wenze ngcono ke lapha wakha amability njengoba ngisho ke nayo suka lapha ke lona ke uSuthu nawo ke lapha ke Masanda 1 TS Galaxy sibeka baya phambili malake ithuba taba uDla Petro no show zibekwa concentration ayikho kuSundowns sina 20 seconds iyasuka ibhola eTS Galaxy 20 seconds nangu lapha ke uBernard Parker ibhola azange lithinta iSundowns umbukeli uMaduna uyabona uMvelase saba uDla Petro vuka uDla Petro elibeka phakathi ibhola eliphasa inet lapha ke uMvelase 20 seconds umdlalo uqalile sombene sokuqala empeleni sesibili ibhola phakamise ke Debza ngone yabhola washa ngapha ke enkulu malake ithiba leSundowns goal kick iyayo ke lapha ke bemvimba ke uLithwa malake ithiba lawo lapha Masanda 1 Leon bhola litrepa ke uMbunjana usatrepa uMbunjana yena lithiba leSundowns nalithuba sebenza ugoalkeeper uMbunjana usatrepa ku-18 yards uyahlera lapha uMbunjana sokubuye sikhulume uMvelase naka makho lokhu ubheke ebhenchini ibhola liyadlala ngapha sibheke manje lapha yena ke Santos bhola liphakamisa ukuthi inkosi bhola livimba kuke ugoalkeeper ake sibheke manje ke uZindonga uyahamba bhekile musu kusala ndawonye Zindonga shaya step over kwethi uyaphasa uZindonga Mbunjana wenze njani sibheke manje ibhola lapha ke uMaduna uthola ngapha ke Mbunjana uyedwa ngapha ke uFisher uyacross manje njani Fisher ke cross Fisher inkosi ibhola nalo ke ithuba Zindonga uyedwa uMaduna Zindonga bamvimba uZindonga belivimba lapha ke move Bresinho Mvelase nalike ithuba yeyeni boZindonga sengime ngeinyawo siphele bamanje ke uZindonga malithuba fikela la ke uyashana wenza njani Zindonga bemvimba litswalo Zindonga Mvelase bemvimba yokhala ngemidlalo eminingi thola ngapha ke Leon bhola phakamisa ke Leon hey cishe bafaka amanzi endlini lapho ke abadlali abaya lapha ke mbukele TS Galaxy thola ke umzuzu owodwa uZulu adlale ngempela ke lapha emuva Leon abakhuluma abadlali lapha ke bayo iGalaxy TS Galaxy ukhona ngapha ke uZindonga nangu Zindonga imzuzu emhlanu siphelile uyalibheka idose lakhe ke uNompempe wathi ke phela kanjalo komdlalo ke mbukeli